ubwiza bwawe dukeneye kugirirwa neza nawe. Amahoro yawe abane n'imitima yacu, ko twaje tugukeneye, twaje dushaka kugirirwa neza nawe. Urakoze, tugusaburiye icyubahiro, tugukomera amashyi mu izina rya Yesu. Amen. 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 Kwa asubuhi ya leo Mungu ametutendea kugira ngo tukinezere, ili tuifurahie. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nshishikwe bugufi guhagarara imbere yanyu, nanyenyekea mbele zenu no kubona amahirwe na kuwa na shabaha yo kuva ku mushumba wacu, kutoka kwa mchungaji wetu, kunyemerera guhagarara imbere kwa kumukubalia kusimama mbele zenu. Reke tumukomera amashyi. Acha tumupigie makofi. Agwari kumwe natwe, Haiko pamoja nasi, yafashe urugendo, amechukua safari. Reka tuzamure ibiganza tumusengere, tuvuga tuti Acha tuinue mikono tukielekeza Data mu kwake. izina rya Yesu Kristo, tukweretse umushumba wacu, mugirire neza, aho hari imbaraga zawe zibane nawe, ugumye kumukomereza amaboko, ugumye kumukomereza uruhanga, umuhe guhishurirwa gutandukanye, nk'uko wamutoranije kuza guhagarara kuri uyu musozi, natwe tukabona aho twakirira kuruhuka. Nuhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Komera Imana yacu amashyi. Tumuchapie Mungu wetu makofi. Reka turebe mu ijambo ry'Imana. Acha tutazame neno la Mungu Muri Mariko, katika kitabu cha Mariko igice cya 5, sura yake ya 5 umurongo wa 21. shahira 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mugo. Agiye kudusomera mu Kirundi. Paulo kutusomea katika Kirundi. Mariko 5:21. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu akiza umugore atwaye ubutinyana, azura umukobwa wa Yayiro. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, ishengero ryinshi rikoranira kuri we. Yari iruhande y'ikiyaga. Haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro. Amubonye, amwitembagaza imbere y'ibirenge, aramwinginga cyane, ataka akana kanje k'agakobwa kari ku mfiro, ndakwinginze nuze se umurambike ibiganza akire abeho. Aragenda ajana nawe, ishengero ryinshi riramukurikira rimubanda. Kandi umugore arwaye ubutinyana yari abimaranye imyaka 12. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu byiwe byose, abitanga mw'ingemu, ntihagira icyo bamumarira. Mbere ushiriza kurwara, yumvise ibya Yesu, araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzu yiwe. Yesu yibwiye ati, yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cyago. Imana kumugisha. Amen. Tumukomera amashyi Pastor. Umvishije inkuru y'umumama wari umaranye igihe kinini uburwayi. Tunasikia habari ya mama alikuwa na ugonjwa ya masiku mingi. Ngo yari amaranye ubu burwayi imyaka 12. Alikuwa anamaliza miaka 12 kigonjwa. Ubu burwayi yari aburwaye atarabwisaniye. Hiyo ugonjwa alikuwa na ugua bila yeye kutaka. Ndagira ngubwire ngo iki gitondo, nataka nikwambie asubuhi ya leo, Imana igiye kukugirira neza. Mungu akitaka kukutendea vema, Inyuranya amaboko.
Anapishanya mikono. ntabwo igendera kuri protokole yariyo yose. Hautatembelea kwa uongozi wowote. ntabwo ikugirira neza kubera izindi gahunda. Akufanyie vema kwa shaba zingine. ahubwo ikugirira neza kugufitiye umugambi. Anakutendea vema kwa kuwa ana programu na wewe. ikugirira neza ko igihe cyawe cyageze. Anakutendea vema kwa sababu muda wako unatimia. Huyu mama ngo yari afite ikibazo. alikuwa na swali. yari akimaranye imyaka 10. Alikuwa anamaliza nayo miaka 12. imyaka 12. Miaka hiyo 12 yari imyaka y'agahinda. ilikuwa miaka ya mateso. yari imyaka y'akababaro. Ilikuwa miaka ya maumivu. yari imyaka yo kwifuza kumera nk'abandi. Ilikuwa miaka ya kutamani kuwa kama wengine. wamutabara Akakosa wa kumwokoa. Biblia inatubwiye ngo Biblia inatuambia yari afite ubushobozi. alikuwa na uweza. muganga yashakaga wese Muganga yeyote alikuwa anatafuta yamugeragaho. alikuwa anamufika yeko. ariko muri abo bose Ila mwa hao wote yabashije kugeraho akifika kwao ntawigeze amugirira. hakuna yule amemsaidia. Ngira ngo iki gitondo Nataka nikwambia asubuhi ya leo, sijue swali unayo, ibibazo wahuye nabyo. sijue maswali umekutana nayo, ila wenda watu wakugirira neza. umetafuta kutendea vema ukamkosa uzanira inkuru nziza. na kuletea ujumbe Mwami mwema. wacu aracyakora. Mungu wetu agara na Mwami tenda. wacu aracyakora. Mungu wetu agara na Yesu tenda. w'i Nazareti aracyakora. Yesu wa Nazareti angali pamoja nasi. uyu mudamu Huyu mama ntabwo yari ku rutonde rw'abagiye kugenderera umwami. hakukuwa kwenye laini wa wale watatembelewa. umugaba mukuru w'ingabo Jamandari mkuu ngo akubitana na Yesu. akakutana na Yesu aramubwira akamwambia, waje ukantiriza umwana. ungekuja niliponyeshea mtoto wangu. Kwa maneno mengine, yule baba wari wemerewe alikuwa anakubaliwa kusogelea Yesu kuri levo ye. kwa kuwa alikuwa karibu naye. Imana igiye kukugirira neza. Mungu akienda kutendea vema, hata angalia jamii yako, hata angalia kwenye mzaliwa, hata angalia kwa yale unayo. Akitaka kutendea vema kwa kuwa amelenga hivyo. Mwambie ndugu yako, Mungu akutendee vema. Yesu akamwambia acha twende pamoja. Balikuwa katika njia wakisafiri, akienda kumuponya mtoto huyo. Kwa maneno mengine, alikuwa ameitiwa kwenda kuponya mtoto huyo. Mama huyo hakukuwa kwenye mstari. Mungu akienda kukutendea vema, haangalie jina la ndugu yako, anatafutisha jina lako. Hakuna nafasi Mungu hawezi kutoa mtu. Biblia inasema hivi, mahali pako kulia ukifika asubuhi kunakuwa kicheko. Sijui unakutana naye, lakini kwa asubuhi ya leo ukisimama kwenye mlima wa Nayoti, uokolewa kwako kumefika. Amen, amen. Alipokwenda kumuponya mtoto yule, kwa nini? Yule ameita Yesu ni yeye ameweza kumufikia. Ila ule mama akasikia habari. Ilikuwa ni asubuhi hii kusikia habari. Biblia inasema hivi, tazama unaleta miguu ya mwenye analeta ujumbe. Tumesikia habari mbaya. Kuna zile tunasikia ila asubuhi ya leo Mungu anakuletea habari njema. Mungu anaenda kutendea vema, inaenda kubadilisha hali yako. Mama huyu alikuwa anamaliza miaka hiyo. Sijue ugonjwa unamaliza nao masiku. Ni ugonjwa wa kwenye naishi, ni ugonjwa wa jamii, ni ugonjwa wa maisha.
ila hakuna mwenye naweza kuombolezea. Yesu angali. Biblia inasema hivi, muniite, kuna yeye ataweza kusikia. Nani katika watakatifu unaweza kuita? Katika shahidi la munani, ila ningetafuta Mwenyezi. Ningekuwa wewe ningetafuta Mungu. Amen, amen. Kwenye munara niwamelile atakalo litenda. Uyu mudamu ngo yumva inkuru. Mama huyu akasikia habari. Vyote vilikuwa vimemufikia. Inawezekana asubuhi yako hauna habari nyingine, hauna furaha, ila umefika kwenye mlima na yote. Mulima Mungu akamwambia Mose, wale watapafikia wataokolewa. Na wewe uko tayari kuokolewa mahali hapa? Amen, amen. Amen. Alipokuwa njiani, Yesu akasikia habari. Alikuwa na swali yule mama, hakimkubalie kukusanyika pamoja na wengine. Kuna mara unakuwa na swali, hauwezi kumwambia na ule anamwambia haiko tayari kukusikia, ila kuna yale anaweza kukusikia. Alipomaliza katoka, alipofika mahali Yesu iko, akakutana watu. Katika maamri alikuwa anamtazama, alikuwa anamutaka. Hakukuwa na kumbaliwa kuingia mahali pako watu wengine. Katika wana wa Israeli, ukiwa na swali hilo, haungekuwa unafika katika watu. Ila kasikia habari ya Yesu. Hakuna ingine tunayohitaji. Tunataka kuisikia habari njema. Tunataka kusikia kwamba Yesu angali. Tunataka kusikia kama Mungu anangana na tuhitaji. Tunahitaji kusikia kama tutaokolewa. Ukiwa unataka kutoka, ukiwa unataka kumaliza. Amen, amen. Amen. Yesu naburudika, nimo ndani ya Yesu naburudika. Amen. Yule mama, ule mama, ya kwake ikamalizika. Hana mtu wa kumsikia, na jamii kwa imemotoka hiyo. Sijua wale walisha kutoka, sijua wale wamekuacha, lakini asubuhi ya leo wale wamekutoka wote wana uweza. Akisimama kwenye uweza, wanaenda kurudia. Biblia inaniambia ukirudia nitakurudisha. Ukitoa yale ya kubaliwa katika yale yanadharauliwa, utakuwa kama kinywa changu, neno nayoipenda, watakurudilia. Amen, amen. Ni kimoja wanataka kutoka, ila tunaendelea kumshukuru Mungu. Amen, amen. Yule mama hakukuwa na kubaliwa kuenda na simama kama wengine. Alikuwa ananyenyekea, anaenda napiga magoti. Wale walikuwa na mkanyaga vidole, akasema hata mnikanyage, kuna kile ninachohitaji. Swali iko kwetu, tunakutana vitu vinatukatua, tunapoteza njia. Muda unatimia,
usimame, usimame kitete, na yale anakutazama. Akienda anapiga magoti, akamfikia Yesu, akamugusa. Yesu akasikia hayo, akasema ananigusa. Nataka nikwambie, hii ni asubuhi njema ya kuona Yesu kwa mlima wa Nayoti, kwa kuwa Mungu ametutembelea. Mungu yupo pamoja nasi, ametupatia mchungaji mwema, ana vizio ya Mungu, na ukikimbilia kwenye mlima wa Mungu ukiwa umeshindikana, unaokolewa. Amen, amen.